Abantu ab'ebyokwerinda batuntumwire babire bahinjire nangwa n'abandi barikosya amakara omwanya ogwo kampani ya Hoima Sugar Limited yapangiise okuhingamu ebikiijo okumara emyaka 99 okuruga aha bukama bwa bunyoro kitara. Abaho na RDC wa Kikube abantu musime abandize n'okubabuuza aho barugire. Abagamba muvira mu kitundu kya Kikube wetuli muteke mikono waggulu. Abavire mu kitundu abazali abawano mu kitundu kyawano. Kati abagamba mwajjabuzi kukola mwe muliwa. Abagamba mwajjabuzi wano kukola. Kere hamani kitwaza kwa tuli mu kampu ketu hanuyi. Ito tugumisizemo kututera akasente kingi twenya mutuzalisemo tuteka abana nkaye mu mashomero. Obukama bwa bunyoro kitara bukahereza aba Hoima Sugar Limited lizi y'emyaka 99 okuhingamu ebikiija itaka rya square mile 22 rumwe hitaka rya Kyangwari ancestral land government yabahiro kugarraho obukama obwa bunyoro kitara. Bakatandika kutema emiti hamwe n'okutebeekanisaho kubyara ebikiijo bitu nibagera ngo abantu okuruga omu nshonda n'enshonda z'ihanga bakeshuka omu mwanya ogu batandika okutema emiti barikosya amakara reero abatuura bari haihi n'ekibira batandika okuhingamu embibo z'omugusha ebicoori hamwe n'ebihimba omu ntabire zabaire zihingirwe tractor. Information eyinyina kuruga omukama ekugamba nti ekibira kino kikabyarwa omukama kabalira kiwa kandi emyaka yera muno n'ensigo zino nga kabira kongo okwo hati baita kabali mu mwanya go hagati ya ekibira ekindi kibamanyire nka Kyangwari ancestral land omukama hamwe na Bugoma ekibira kitumanyinge kya government baita emyaka byagendaga embibo negwa neruga miti negwa kyayekwata kyafuka kibira kimu hati NF yatankagama kibira kyakyo n'obukama n'obugama kibira kyabo bagera mu koti zona za mirundi 2 zagamba kibira cy'obukama so ntinja kusaba nti abantu baitu abaine ebiri muno security committee eyikale ebayikirize baharvestinge oba basarure ebicyoli byabo nebihimba byabo niko enjali taita abana babona beta baitabo kuborede batirema akasente kandi mukora ebintu omuhendo gw'ebintu gulahiguru. Amarantu Msimor RDC wa Kikube yagamba ngo bakashita misoro chiko hamwe n'ab'ebyokwerinda nka district bikirizana kutuntumura abantu ababire nibagezaho kuremesa investor otireho no kwerarikiriza ab'ebyokwerinda. So twachwamu haba security reasons barugemu mu kibira muno ekya kabiri bahe chance omu investor asobole kubyara barugamo mu businge gusaba umuntu abona rwene n'omuntu wena kandi batunga na makara gabo cyari tugabahire erori muziboyene zigatwara niko bagira bataniko bomeze kuhyaka. We have been having unresolved cases of assaults, cases of threatening violence due to different parties that have been occupying this land. Talk about the capital focus, talk about the Tripona. So they have been fighting within the forest. So we realized that there was a lot of security threats. That's why we are profiling them to know who are these people, why are they fighting in the forest. So some of them have been taken into court and there are others who are on wanted list. Abamu babire bari omwanya ogu twagambaho nabo. Najja ekikube okweyiya okwokyamanda nga mpulidde nti wali ekibira ekitemwa. Mukulu wa RDC ne ttiimu ye bajja nga waliwo abantu abaali basumbuwa omuyindi nannyini kibira kino ne batugamba tusooke tuveeyo tudde wabweru amala okumanya nannyini kintu yaani era omuyindi yalese grade etandise okukola emirimu gye era omuyindi tetumuyinaako buzibu amanda gaffe batukiza okugajjayo. Waliwo baganda bange bajjako eno ne basanga nga waliyo project ey'okweyiya ey'okutema amanda ng'ate nange nagatemako kaakati n'enzija ne mbasangayo naye mu kujja ne bannyonnyola bulungi nti ttaka si lya muntu okujjako lya muyindi. Itaka rya Kyangwari ancestral land binje baramanya nka Bugoma kandi ab'ekitongore ky'ebibira omu ihanga kya National Forestry Authority kikatwara omukote enkure y'amasinda ba Hoima Sugar Company Limited hamwe n'obukama bwa bunyoro kitara bita 25 by'okwezi kwa kane omwaka gw'2019 omuramuzi akasharamu ngu itaka tikibira kya government. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.